kita udah nyampe Palima guys. Badutnya mana? Badutnya di sana. Halo guys, Win, Teteh, Adewan. Jelek amat. Belum ada tuh badutnya tuh di sana di lampu merah kejauhan ya. Coba zoom. Mana nggak ada. Badutnya hilang di tengah. Nanti kita kesini ke pinggir ya. Badut, mana badut? Wah, badutnya susah. Badutnya tuh, badutnya kesini tuh. Tuh, badutnya tuh. Mana tuh badutnya di tengah tuh guys. Wah, macet. Wah, macet.